make mazibuka ubonakele lapha na uyosekela abahlonishwa ngachazela umlaleli ukuthi kuhamba kanjani ukuthi ke kumcwangani ukuthi basekele siko ukuthi kubasekela mlangeni ukuthi thine ngoba mhlawumbe ngabo labasekela thina lalaba lapha ngekhaya kulesimo Emaswati la kuso asangisalanga nalutho lasemukwe konke bathi tebona ngoba nawubuka akusibo bantu labashuphekako laba lapha ngekhaya bantu nabo labadla kusala kepha labatimisele ukuthi balahlekelwe nkonke ngiko nje sithi basekela thina lesilahleke bantu bethu banganati scholarship bantu bethu bajikwe emlilweni bantu bethu baqoshwe etikolweni kufunwa imali kuphela abuye uhulumende athatha imali bese uyabaqosha ngiloko nje Emaswati lokukhulu lokukhona lesikubonile ke lapha nabavela labahlonishwa baphakamisa sibhakela bathi amandla nebuso babo abukajiki kuyakhombisa ukuthi jinsi bantu labangayi emuva labangakatitsheli batitshele ukuthi baye wonke kungakatholakali le democracy abanawujika akusibo labakhomba indlela bese bayajika nawuva lo kakhulu umhlonishwa abaqede lasalahlekelwe uyalahleka kuvalwe emabhizinisi akhe ufanele ukuthi ngaso une stress ngaso unishaye noma stroke lengekhathi kepha Jehova umgcinile ngiko nje Emaswati sithi akuyo embili ngiloyo ende la akhona thine sitawusita ngekuthi ngoba laba banawukhululwa ngithi ngoba lo mthetho walelive unemehlo umntana enkosi Ntuthuko wadubula abantu emini abukwa ibail wayithola within a month usemntini wakhe laba bangcingcile baqashe ama-advocates bahlukana ngema-1000 bafuna ibail bangayitholi ngiko nje sithi ke laba batawukhokhwa khwepha tethu lesitawuwenda thine nabe bowenda imvu iphinze kasikhombisa ke nyalo lolobo ukwenda lolokutawenda ukuthi bagcine baphumile